بار دیگر درود دوستان عزیز، مخلصان و هواداران فوتبال، خاصان نفرانی که به فوتبال ملی کشور توجه دارند. دیگر بار برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی شهر کولوب به جریان بازی دستوی خطلون شهر بختر و کوکتوش نویایی رودکی. پس از خاتمه یافتنی نیمه اول حسابی بازی 1-0 به نفع دسته خطلون است. یگانه گل رو مختار ارتیقوف در دقیقه البته در دقیقه میانه نیمه اولی بازی به ثمر رسانیده توانست و نیمه اولی بازی با نتیجه 1-0 انجام یافت. پرتاب میگردد به داخل جریمه گو. از دقیقه نخست نیمه دوم بازیگران دسته خطلون بازم به هجوم مایل هستند و در نیمه دوم بیاید یک بار دیگر با هیئت هر دو دسته شما رو شناس بگردانم، چون میبینیم در هیئت هر دو دسته تغییرات دیده نمی شود و اون بازیگرانی که از آغاز نیمه اول یا خود از آغاز بازی به میدان وارد گردیدند در هیئت اولیه به نیمه دوم هم دستا با همون هیئت برگشتند. عدد دسته خطلون شهر بختر شروع می نماییم دوستان عزیز. در دروازه تحت رقم 16 فتولو بوبویف، رقم 32 دلیر شومرودوف، رقم 17 نعیم ابراهیم زاده، رقم 44 خولمرود نظرов، رقم 11 بختیار قلندرов کاپیتان دسته، رقم 63 عمر جان شریپов، تحت رقم 90 جمالدین زردیف، بازی دارد رقم 20 دلیر عمرov، 27 مختار ارتیقوف مؤلفی گل، 15 پرویز اخونوف، 19 نوروز رستموف سرمربی دسته خطلون، مهراب زوربکوف هجومی دسته کوکتوش اوت به نفع این دسته. و بیاید باید دسته مهمون باید دسته کوکتوش هم شما رو آشنا بسازم. در دروازه دسته کوکتوش تحت رقم 1 خلیقوف بهویدین، رقم 17 احتم خلبویف، رقم 4 ارتور پرینس لگانر این دسته، رقم 3 محمد جون رحمانوف کاپیتان دسته کوکتوش، عادل بابانظرов، رقم 7 99 عبدالرسول رحمانوف بازیگر فاولترین در نیمه اول در دسته کوکتوش ماز عبدالرسول رحمانوف را میتوانیم عرض بنماییم. پرتاب به داخل جریمه گو. دروازه‌بان این رو رفت میسازد. در برگشت تو بازیگر دسته کوکتوش قرار دارد و چگونه گل سوم را به ثمر میرساند. اکرامیدان لگانر گانگی دسته کوکتوش از فاصله خیلی هم دور ضربه میزند که بعدا به گل انجام مییابد و عموما این گل خیلی هم زیبا بود و میتواند یکی از گل‌های زیباترین دور پنجم و عموما شاید گل زیباترین دور پنجم هم اعتراف بگردد. من تو هنوز اکرامیدان رو با شما آشنا نساختم. 99 گفتم عبدالرسول رحمانوف اکرام ایدان بازیگری گانگی دسته کوکتوش که ما با شما مشاهده کردیم چگونه گل زیبا رو با ثمر رسانید. بعداً تحت رقم 6 محمد علی صادقов بازی دارد، رقم 10 شونظر نظرov و رقم 63 محمد شریف سعید خوجه، رقم 11 محیدین عادیلوف سرمربی دسته کوکتوش علی جان توردی نظرov. دوستان عزیز حساب بازی 1-1 گردید چون که شما هم مشاهده کردید و خود قضاوت کردید چگونه گل زیبا رو به ثمر میرساند. اکرام ایدان شماره 19 دسته کوکتوش لگانر گانگی این دسته که از فاصله خیلی هم دور گفتیم ضربه زد. دروازه‌بان فتولو بوبویف نخست اون حالت رو برطرف کرد، میخواست توپ رو از نزدیک جریمه گاه خیش دور بسازد، اما ببینید که در برگشت توپ ماز بازیگری دسته کوکتوش قرار گرفت و توانست با ضربه خیلی هم زیبا و مجلل دروازه دسته خطلون رو رخنه بنماید. وضعیت استانداردی به نفع دسته کوکتوش. پرتاب به داخل جریمه گو. بازیگر خودی ضربه زد کاپیتان دسته که البته قصداً این کار رو نکرد. این کاپیتان دسته خطلون بختیار قلندرov بود و دروازه‌بان دسته خطلون فتولو بوبویف با سبب اون که کمی قدی این بازیگر هم برای دروازه‌بان پستر است کمی مشکلی پیدا ساخت در این حالت، اما بعدا توانست فرصت به ملامده رو برطرف بسازد. پرتاب به داخل جریمه گو و بازم میخواهند بازیگران کوکتوش یک گل دیگر زیبا رو به ثمر میرساند. این محمد شریفی سعید خوجه بود که میخواست به اصول قیچی ضربه بزند، اما پیش از او بازیگران خط دفاعی دسته خطلون توانستند این حالت رو رفع بنمایند. دسته خطلون با هجوم میگذرد توسط کناری میدان مختار ارتیقوف
дар ҳамин канор қарор гирифт ки мехост ба хати ҳамла талош бинамояд, аммо баъдан туп аз ҳудуди майдон берун мешавад ва ин ҳол шумораи 17 дастаи хатлон ба назди туп мебояд то ин вазиятро иҷро бирасонад. Наим Ибрагимзода, Насрулло Кабиров сардовари бозии имрӯза аст ва кӯмак мерасонанд Каримов Ҳасан ва Исмоил Нуралиев. Нозири доварон Шавқат Ахмедов ва нозири бозии Азизов Насриддин, довари эҳтиётӣ Саёд Зайниддинов. дастаи Куктош бозам метавонад ба тӯб соҳиб гардад дар маркази майдон, аммо дар ин ҷо хеле муваффақ майдондорӣ кард Холмурод Назаров ва нагузошт ки рақибон ба тӯб соҳиб гарданд. умуман агар ба нимаи аввал таваҷҷӯҳ бинамоем ва каме онро ба хотир биёрем, метавонем қайд бинамоем ки маҳз дастаи хатлон муваффақтар майдондорӣ мекард. Ба хати ҳамла хелеам зиёд талош менамуданд шогирдони Мероб Заурбеков. Аллакай аз дақиқаҳои нахусти дидор тавонист як ҳолати хеле хубро ҳамдастагони Парвиз Ахунов барои муҳайё бинамоянд, аммо баъдан Парвиз Ахунов зарба зад ки зарбааш аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд ва он ҳолат бидуни ягон натиҷаи хатарнок барои дастаи хатлон хотима ёфта буд. баъдан дар идома бозигарони дастаи Куктош муваффақ бар он гардиданд ки як ҳолати хатарнокро дар назди дарвозаи дастаи хатлон ба амал биёранд. дар ҳамон ҳолат зарба зад ҷониби дарвоза Абдурасул Раҳмонов, он бозигаре ки дар хати ҳамла аз канори рост бозӣ менамояд, пас аз бархурд ба бозигари дастаи хатлон туп ба ҷониби дарвоза равона гардид. Фатулло Бобоевро он ҳолат каме дар ғафлат гузошт, мо баъдан туп на ба тури дарвоза балки аз паҳлӯи он аз майдон берун шуд. дар ин ҷо бошад офсайд аст. баъдан дар идомаи бозӣ бозигарони дастаи хатлон бозам фишорро идома доданд, бештар ба хати ҳамла ҳаракатҳои худро содир мекарданд ва дар яке аз ҳуҷумҳо дар дохили ҷаримагоҳ дар навқаи озод қарор гирифт Мухтор Уртиқов. баъдан зарба зад. ин зарба ҳам бидуни кӯмаки ҳариф ба гол анҷом наёфт, чунки пас аз зарбаи Мухтор туп ба яке аз бозигарони дастаи Куктош бархӯрда ба тури дарвоза ворид гардид. баъдан чӣ гуне ки мушоҳида кардем дар нимаи дуввум аз оғози он дастаи хатлон ба хати ҳамла моил буд ва дар як ҳуҷуми хеш ва умуман дар ҳуҷуми нахустини хеш дар нимаи дуввум дастаи Куктош бо як зарбаи хелеам зебо тавонист ҳисоби бозиро баробар бинамояд. муаллифи гол Окрам Идан гардид, бозигаре ки чарвандии Ганаро дорад ва яке аз лигаи нерӯни дастаи Куктош мебошад. чӣ гуне ки гуфтем дар ҳайати дастаи Куктош инои рӯдаки чанд легионере дида мешаванд, ҳам дар ҳайати асосӣ ва ҳамчунин дар ҳайати захиравӣ ҳам ҳастанд. партов мегардад ба дохили ҷаримагоҳ. дастаи Куктош муваффақ майдондорӣ менамояд давоми дақиқаҳои нахусти нимаи дуввум ва умуман агар қиёс бинамоем бо нимаи аввали дидор иштиёқи майдондории бозигарони дастаи Куктош хелеам зиёд аст. партов ба дохили ҷаримагоҳ. агар бозигарони дастаи Куктош мехоҳанд гол бизананд, танҳо голҳои зеборо дар ин ҷо ҳам бозигари даста аз ҷой ҷаҳид ки ин Маҳмадалӣ Содиқов буд, аммо дар ҳолати нобозӣ қарор гирифта буд. Парвиз Ахунов ба хати ҳамла шитоб дорад, метавонад партов бинамояд. дар ин ҷо қарори дурустро ҳам баровард ки гузошт туп аз ҳудуди майдон берун шавад, чунки ягоне аз ҳамдастагони ӯ дар дохили ҷаримагоҳ қарор надоштанд. Парвиз Ахунов бар он буд ки дар ин ҷо ӯ зарбаи кунҷиро кор мекунад, аммо маротибаи охир маҳз туп ба пӯи ӯ бархӯрда аз майдон берун шудааст. ба ҳамин хотир дарвозабони дастаи Куктош Холиқов Баҳовиддин аз назди дарвозаи хеш тӯбро ба бозӣ ворид намуд ва дастаи Куктош ба ҳуҷум мегузарад. Муҳаммадшарифи Саидхоҷа аст ки талош менамояд, ӯро аз пой меафтонанд. қоидаи бозӣ вайрон гардид. тағйирот аст дӯстони азиз дар ҳайати дастаи Вахш. ба майдон таҳти рақами 22 Отабек Каримов ворид гардид ва аз майдон бошад таҳти рақами 63 Умарҷон Шарипов гирифта шуд. агар иштибоҳ накунам ин аввалин тағйирот дар ҳайати ҳар ду даста аст. дар идома ман шуморо бо ҳайати захиравӣ ҳар дуста албатта шинос мегардонам. айни ҳол биёед ба ин вазъияти стандарти мутаваҷҷеҳ шавем. партов ба дохили ҷаримагоҳ. дастаи Куктош метавонад зарба бизанад. бозам легионери Ганагӣ наста дар баргашти туп қарор дошт. ҳамагон барон буданд ки ӯ акнун бозам зарба мезанад. Окрам Идан
аммо ин навбат ӯ ҳамагонро фиреб дода ба ҷониби ҳамдастагони хеш партов кард. Окрамидан партовти Окрам умуман дар баробари албатта Абдурасул Раҳмонов ки дар нимаи аввал аз канори хеш хелам фаъол буд ва шояд бозигари фаъолтарини дастаи Куктошам дар нимаи аввал буд. ҳамчунин маз Окрам Идан он бозигаре аст ки идораи бозиро хеле хуб менамояд ва умуман дар маркази майдон ки ӯ бозӣ дорад агар назар беандозем бештар дар мавқеи нимҳимоягари такягӯи Окрам Идан қарор мегирад ва навбат ба навбат бо партовтои ҷолиб ва аниқи хеш ҳамдастагони худро пайдо месозад. Партов ба хати ҳамла дастаи Хатлон акнун ба ҳуҷум мегузарад. Дар маркази майдон тӯбрабӯӣ дар иҷрои шогирдони Меҳроб Заурбеков. Партов ба канор карда мешавад. ин ҳолатро рафт сохт Артур Принц ва ҳуҷуми дастаи худро оғоз кард. тавассути канори майдон бозам Абдурасул. аллакай Абдурасул Раҳмонов канори ҳунарнамои хешро дигар намудааст. дар нимаи аввал ӯ аз канори дигар бозӣ мекард. ин ҳол бошад ба канори муқобил таваҷҷӯҳ дорад. Партов ба дохили ҷаримагоҳ карда мешавад. Артур Принц буд ки партов кард, аммо дар ин қисмати майдон ягоне аз ҳамдастагони ӯ қарор нагирифтанд. Партов мегардад ба хати ҳамла. дар нимаи дуввум бозӣ тамоман сурати дигарро ба худ касб кард. ҳар ду даста иштиёқи майдондорӣ хелам хуб доранд. ин чиз бештар ба дастаи Куктош рабт дорад ки аз оғози нимаи дуввум тамоман бозӣ дигарро нишон медиҳад дар қиёс бо нимаи аввал. Партов ба дохили ҷаримагоҳ. Артур Принц ин фурсатро рафт месозад. бозам Окрамидан ҳуҷуми дастаи худро оғоз кард. Партов ту имконият барои Муҳаммад Шарифи Саид Хуҷа. Партов ба ақиб. Окрамидан тӯбро ба канор ирсол менамояд. Абдураҳмон аз канор ба тӯб сой мегардад. хелам хуб якеро гузашт Абдураҳмон. Абдурасул Раҳмонов албатта. Окрамидан тӯбро ба рақиб гузошт. дар ин ҳолат Партов мегардад ба хати ҳамла. Парвиз Ахунов метавонад ба тӯб сой бигардад. ҳуҷуми хелем хатарноки дастаи Хатлон. имконият барои дастаи Хатлон метавонад бошад. Парвиз Ахунов бо ин партовти хеш албатта мехост Наврӯз Рустамовро дарёфт бинамояд, аммо бозигари хати дифои дастаи Куктош ин ҳолатро бартараф менамояд. дастаи Хатлон ҳанӯзам дар ҳуҷум аст. Партов ба дохили ҷаримагоҳ. Артур Принц зарба зада мешавад аз масофаи дур. зарбаи хелем қавӣ дар иҷрои Наим Иброҳимзода, аммо тӯб пас аз зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. Абдурасул Раҳмонов. бозам Абдурасул Раҳмонов талош менамояд. бари ба тӯб соҳиб гардидан ба ин чиз муваффақ намегардад. Артур Принц. ҳуҷуми навбати дастаи Куктош. ба нимаи дуввум албатта тамоман Куктоши дигар баргашт. Фатулло Бобоев зарбаи ӯ ба хати ҳамла. ду бозигари дастаи Хатлон дар нимаи майдон ҳариф қарор доранд. Артур Принц хелам хуб рақобат кард бо Наврӯз Рустамов ва ягон имконият надод барои Наврӯз то ӯ ба тӯб соҳиб гардад. бозам Артур қоидаи бозӣ вайрон гардид. ҳуҷуми дастаи Хатлон. Партов ба канори майдон. Далер Шомуродов. Партов ту ба хати ҳамла. имконият барои дастаи Хатлон. зарбаи кунҷӣ. бозам Далер Шомуродов дар кунҷи майдон қарор дорад. агар иштибоҳ накунам дӯстони азиз, дар нимаи дуввуми бозӣ аввалин партовти кунҷӣ барои дастаи Хатлон аст. Далер Шомуродов. Партов ту ба дохили ҷаримагоҳ. дарвозабон ин ҳолатро рафт месозад. вакс ҳуҷуми дастаи Куктош.
окрамидан ҳаракати хелшро ба хати ҳамла идома медиҳад. Окрам якеро мегузарад. Найн Партов буд. Партов ту ба Абдурасул Раҳмонов. Абдурасул аз канори майдон ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ, аммо Муҳаммад Шарифи Саидхуҷа дар нуқтаи дигар қарор дошт. метавон гуфт ки бо ин партовти худ Абдурасул Раҳмонов каме ба иштибоҳ ҳамроҳ дод, чунки ҳуҷум хеле хатарнок ба назар мерасид ва метавонист ин фурсати ба маломатдаро хубтар истифода бинамояд ва ба қадри он бирасад. Партов ба хати ҳамла, Наврӯз Рустамов ва дар инҷо капитани дастаи Куктош Маҳмадҷон Раҳмонов зада тӯбро аз майдон берун месозад. Аут ба нафи дастаи Хатлон, аммо дар инҷо Парвиз Ахунов наметавонад ки ҳуҷуми дастаи худро идома бидиҳад. албатта маълум аст ки дастаи Куктош дар мавсими имсола тавонист рӯхати зинаи олитарини футболи кишварро ба даст биёрад пас аз он ки дар лигаи аввалин даста ба гирифтани медалҳои тилло шарафиёб гардид. аз мавсими имсола дар лигаи олии кишвар ҳунарнамоӣ карда истодааст ва бояд қайд карда шавад ки аз оғоз бозиҳои хубам дорад, чунки дар зинаи чорум айни ҳол қарор дорад. Партов ба дохили ҷаримагоҳ ва гуфтем ки дар зинаи чорум айни ҳол қарор дорад. бубинед ки дар зинои якум, дуввум ва саввум албатта Хуҷанд, Истиқлол ва клуби марказии варзиши артиши Помир қарор доранд. агар ба мавсими гузашта ҳам назар беандозем, албатта Хуҷанд, Истиқлол ва клуби марказӣ дастое ҳастанд ки ҷоизадори мавсими гузаштаи футболи кишвар буданд. Истиқлол албатта медалҳои тилло, Хуҷанд медалҳои нуқра ва дастаи клуби марказии варзиши артиши Помир бошад ба гирифтани медалҳои биринҷӣ даст ёфтанд ва пас аз дастуи ҷоизадор дастаи Куктош айни ҳол дар зинаи чорум мавқеъ касб кардааст. дастаи Хатлон бошад дар зинаи шашум аст. Партов ба хати ҳамла, фурсат метавонад барои дастаи Куктош бошад. зарбаи Абдурасул Раҳмонов ва қоидаи бозӣ дар инҷо вайрон гардидааст. вазъияти хеле хуби стандарти ба нафи дастаи Куктош аст. аут Абдурасул Раҳмонов. фурсат барои дастаи Куктош. Партов ба дохили ҷаримагоҳ. Наврӯз Рустамов дар танҳоӣ дар хати ҳамла қарор дорад. Наврӯз аммо талош менамояд бари муваффақ гардидан ва бозам садоиштаги дувар баланд гардид. бозам Далер Шомуродов дар назди тӯб қарор дорад. он бозигаре ки дар бозии имрӯза вазъиятҳои стандарти дастаи хешро иҷро мерасонад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. ин ҳолат бенатиҷа анҷом меёбад. имконият барои аксолуҷуми дастаи Куктош. рамо дар ҷо капитан қарор мегирад. ин ҳолатро бартараф сохт капитани дастаи Хатлон Бахтиёр Қаламдаров. аммо пеш аз ин қоидаи бозӣ бар муқобили капитани дастаи Куктош Маҳмадҷон Раҳмонов вайрон гашта буд. Артур Принт зарбаю ба хати ҳамла. Абдурасул Раҳмонов талош кард ва аут ба нафи дастаи Куктош. партовти Абдурасул Раҳмонов Муҳаммад Шарифи Саидхуҷа рақобат кард бари ба тӯб соҳиб гардидан, аммо ба ин чиз ноил нагардид. Наврӯз Рустамов метавонад ҳуҷуми дастаи хешро идома бидиҳад. дар марказ Ҷамолиддин Зардиев қарор дошт ва омода буд бари ба тӯб соҳиб гардидан, аммо ҳуҷум тавассути бозигари дигар идома меёбад.
توسط اوتابک کریموف که حلقه توپ از اختیاری بازیگران دسته خطلون بیرون می شود. پرتوف با داخل جریمه گل، توپ تا به عبدالرسول رحمانوف نمیرسد. در اینجا بازی خوب رو نشان میدهد بازیگر دسته خطلون نعیم ابراهیم زاده که توانست به توپ سوی بگردد. فرصت برای دسته خطلون. پرویز میتوانست از اشتباه بازیگران دسته کوکتور استفاده بنماید، اما بعدا اشتباه هم دستگان خویش رو خالقوف باویدین جبران کرد. عموما اگر با طرز جابجاگذاری و یا خود ردبندی بازیگران دسته خطلون متوجه شویم دوستان عزیز، میتوانیم بگوییم که از روی اصول کلاسیکی 4-4-2 این بازیگران بازی دارند. در خط حمله پرویز اخونوف و نوروز رستموف بازی دارند. تغییرات است در هیئت دسته کوکتوش دوستان عزیز. از میدان کاپیتان محمد جان رحمانوف گرفته می شود و به جای او تحت رقم 77 مهراج مظفروف وارد می گردد. پرتوف به داخل جریمه گل، ضربه هم زده می شود جانب دروازه و بالاخره عادل بابانظرов این حالت را رفع می سازد. ضربه کنجی به نفع دسته خطلون. اوتابک کریموف بازیگری که در نیمه دوم وارد میدان گردید به کنج میدان میبیاید. پرتوف توپ به داخل جریمه گل، ضربه هم زده شد جانب دروازه. نوبتی دیگر بازم یک ضربه نوبتی که به نتیجه انجام مییابد. در خط حمله دسته کوکتوش محیدین عادلوف در تنهایی قرار داشت و همین خاطر نتوانست هجوم را ادامه بدهد. محیدین عادلوف توسط کنار هجوم ادامه دارد، امکانیت است برای دوام دادن حمله و حمله خوفناک میتواند باشد. دروازه‌بان فتولا بوبویف توانست توپ را در دست خویش نگاه بدارد و هجوم دسته خطلون را آغاز کند. توسط مرکز هجوم دسته خطلون جمالالدین زردیف. پرتوف توپ به نعیم، ضربه نعیم به داخل جریمه گوی دسته کوکتوش. امکانیت نوبتی میتواند برای دسته خطلون باشد. ارتور پرینس در خط دفاعی دسته کوکتوش اگر گوییم که پیشرو است اشتباه نخواهد بود. امکانیت میتواند برای دسته خطلون باشد. اوتابک کریموف پرتوف توپ به نوروز رستموف. نوروز رستموف کمی توپ را از خود دور میگذارد. خدای بازی بر مقابل دروازه‌بان کوکتوش خالقوف باویدین ویرو میگردد. پس از آنکه توپ را کمی از خود دورتر گرفت نوروز رستموف تلاش برای آن کرد که دیگر بار به آن سوی بگردد، چون که این فرصتی 100% گلزنی بود. میتوانست 1-1 با دروازه‌بان برآید، اما در این تلاش او قاعده بازی را دغلانه بر مقابل خالقوف باویدین ویران کرد. خالقوف باویدین با کمک دختران نیاز دارد. در هیئت دسته خطلون بازم یک تغییرات دیگر دوستان عزیز. با میدان تحت رقم 29 عوض قمچینوف وارد میگردد و از میدان باشد دوستان عزیز جمالالدین زردیف که تحت رقم 90 بازی داشت گرفته می شود. دوستان عزیز باید قید کرده شود که در دور قبلی هر دو این دسته ناکام گردیدند یا خود مغلوب گشتند. دسته خطلون بر مقابل دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بازی داشت و آن دیدار با نتیجه 2-1 به نفع شاگردان تویر مومنوف انجام یافت و دسته خطلون در آن شکست خورد. دسته کوکتوش هم در نوبت خود مغلوب گردید در دور قبلی. این دسته بر مقابل قهرمان چند کرته کشور بازی داشت بر مقابل دسته استقلال و آن دیدار با نتیجه 2-0 خاتمه یافت.
یعنی در دوره davri چهارم هر دو دسته بازی‌ها با نتیجه ناکام برای خود خاتمه دادند. در davri سوم باشد کوکتوش بازی را با نتیجه مساوی انجام داد با دسته کلوب مرکزی ولسرتش پامیر و خطلون باشد غلبه خود را به دست آورد. امکانیت برای دسته خطلون در خط حمله تلاش نمودند اما بازم ارتور پرینس بازی خوب را نشان داد و این فرصت را رفت نمود. خطلون بر پنچر در دوره davri سوم با حساب 1-0 غلبه کرد. نوروز رستموف ضربه او و این حالت هم به نتیجه انجام می‌یابد. دوستان عزیز وضعیت استانداردی به نفع دسته خطلون. اوتابک کریموف به نزد توپ می‌رود برای اجرا رساندن ضربه کنجی. نوبت اول ضربه کنجی دسته خطلون خیلی خطرناک بود. ارسال اوتابک و داخل جریمه گل این حالت برطرف می‌گردد. بازم در برگشت توپ اوتابک کریموف قرار دارد. پرتوفتی نوبتی و فرصت یک بار 4 بازیگر دسته خطلون در یک نقطه قرار میگیرند. باید یکی از اونها ضربه میزد. حتی خود اونها خلل وارد کردن به هم دیگر. باید میگذاشتند که یکی از اونها ضربه بزند جانب دروازه خالق بهاءالدین. اما به قبل این به گفتن آسان است. تو به دست بازیگر دسته کوکتوش بر میخورد در مرکز میدان. پس از برآمدن عوض قمچینوف مخلصانی که به ورزشگاه مرکزی شهر کلوب تشریف آوردند نام او را جیغ میزنند و بیاید متوجه شویم تا کدام اندازه انتظاری و خواستهای مخلصان دسته خطلون را عوض برآورده کرده میتواند. پرتو و خط حمله در اینجا محیدین عادلوف قرار گرفت که میتوانست به توپ سوی بگردد اما فتولو بوبایف از او پیشتر این نوبت رو رفت کرد. نوروز رستموف دوام دقیقه های اخیر دسته خطلون فاولتر است و بیشتر در هجوم قرار دارد. دلیر شامورو دوف بازم در نزد توپ قرار دارد. بلکه از نزد توپ دور میگردد. بختیار قلندروف پرتوف کرد از کنار به توپ صاحب گردید نعیم. بازم نعیم پرتوف توپ به مرکز اشتباه بود چون که بازیگری رقیب به توپ صاحب گردید و بر مقابل خود بازی ویران گشت که این محمد علی صدیقوف بود. پرتو به خط حمله فرصت برای دسته کوکتوش نظروف ضربه زده می شود. این ضربه نه اونقدر خطرناک بود. بازم دیگر بره دسته کوکتوش می توانست خطر ایجاد بنماید. قاعده بازی ویران گشته بود. هجوم دسته خطلون پرتو به عقیب. ارسال به داخل جریمه گاه فرصت برای دسته خطلون از کنار میدان خیلی خوب میدانداری کرد. بازیگر این دسته عوض قمچینوف اما موفق نگردید تا خطر ایجاد بنماید. نعیم ابراهیم زاده پرتو کرد که بعداً به ضربه مبدل هم گردید اما تو پس از ضربه او از حدود میدان بیرون می شود.
تغییرات نوبتی در حیات دسته کوکتوش. دوستان عزیز به میدان عزیزبک سلطانوف وارد میگردد. بازیگری که تحت رقمی 9 بازی می نماید. پس از این وضعیت استانداردی نصرالله کبیروف البته با امکان میدهد که به میدان وارد بگردد. الکی امکان داد که عزیزبک وارد میدان بگردد. از میدان باشد شاهنظر نظرов گرفته شد. اون بازیگری که در خط حمله بازی نمود، اما باید اعتراف کرد که ناقدر موفق میدان دوری میکرد این بازیگر، چون که در هجومایی که دسته کوکتوش اون رو راه اندازی میکرد اشتراک این بازیگر ناقدر فعالانه بود. امکانیت برای دسته کوکتوش. محیدین عادیلوف به توپ سایه میگردد. امکانیت برای دسته کوکتوش. ارسال با داخل جریمه گاه میتوانست عزیزبک سلطانوف ضربه بزند. در نخستین دقیقه به میدان وارد گشتنش میتوانست به نفع دسته خیش نتیجه بیارد. حتی به توپ نرسیده، به قبل میتوانست گل بزنه اما توپ به اون نرسید. هجوم دسته خطلون. پرتوف به خط حمله بود در اجرای بازیگری این دسته. وز قمچینوف همون آنقدر انیق. خودای بازی ویرون گشته است و نفع دسته خطلون. هجوم نوبتی دسته خطلون. پرتوف با داخل جریمه گاه. در این قسمت میدان یگانی از بازیگران خط حمله دسته خطلون قرار نمیگیرند. پرویز خونوف البته آماده بود توپ رو قبول بنماید، اما صورت پرتوف کمی بلندتر بود. به همین خاطر نه پرویز و نه نوروز بازیگران خط حمله دسته خطلون موفق بر نگردیدن تو با توپ سوی بگردند. هجوم نوبتی دسته خطلون رو میبینیم، اما این رو الکی اوکرم ایدان برطرف کرد توسط مرکزی میدان. هجوم دسته کوکتوش الکی توسط کانور این حالت به نتیجه انجام می‌یابد. بازم توپ را باید در اجرای بازیگران دسته خطلون به نظر میرسد و توپ به دستی بازیگری دسته خطلون برمیخورد که با وضعیت نوبتی استانداردی به نفع شاگردان علی جان توردی نظرов آورده میرساند. عادل بابا نظرов اون بازیگری است که اینول در نزد توپ قرار دارد. پرتوف رو در جانبی او منتظره. ارسالی بعد داخل جریمه گاه. امکانیت برای دسته کوکتوش. خالمراد نظرов زده توپ رو از نزد جریمه گاه بیرون میسازد. عموما از میدان بیرون میسازد و بازم یک اوت دیگر به نفع دسته مهمون. پرتوف عادل از اوت. خالمراد نظرов این حالت رو هم رفت میسازد. نوروز رستموف با توپ صاحب گردید. خودی بازی ویران گشت. در حال توپ به بازی وارد گردید، اما نصرالله کبیروف اشاره دارد که تنها پس از صدای هشتک من بر زمین همه این قاعده ویران کنی در نقطه دیگر صادر گردید. حمله خوفناکی دسته خطلون میتواند باشد. پرتوف با داخل جریمه گاه. نوروز رستموف ضربه آفساید. هجوم خیلی هم خوفناکی دسته خطلون بود دوستان عزیز توسط کنار چپ میدان، اما اگر توپ به طور دروازه هم وارد میگردید نوروز رستموف در آفساید قرار داشت. به همین خاطر این گل به نوبت گرفته نمیشد. البته ضربه به خط حمله دسته کوکتوش تلاش دارد برای موفق گردیدن. قاعده بازی ویران گردید و عموما طی چند دقیقه قاعده ویران کنی خیلی هم زیاد به نظر میرسد. تغییرات نوبتی در هیئت دسته
куктош. Муҳиддин Одилов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷою таҳти рақами 31 Нодирбек Ибрагимов ворид мегардад. Нодирбек Ибрагимов ҳам легионери дастаи куктош аст ки шаҳрвандии Ӯзбекистонро дорад. ва умуман бояд қайд карда шавад ки пас аз он ки муносибатҳои ду кишвари ҳамҷавор Тоҷикистон ва Ӯзбекистон наздик гардиданд, дар соҳаи футбол ҳам муносибатҳо рӯз то рӯз нақстар шуда истоданд. ва умуман чӣ гуна ки шумо медонед, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустам Эмомалӣ ва президенти Федератсияи Ӯзбекистон рӯзи 12 апрел, яъне Умед Аҳмадҷонов, ин президенти Ассотсиатсияи футболи Ӯзбекистон аст, бо ҳам вохӯрӣ анҷом доданд албатта ва дар самти рушди дуҷонибаи футболи ҳарду кишвар шартномаҳои судманд ва муфидро барои ҳарду кишвар ба имзо расониданд. партов ба хати ҳамла ин ҳолат бенатиҷа анҷом меёбад. дастаи хатлон бозам талош намуда истодааст дар маркази майдон. мебинем ки ба тӯб соҳӣ мегардад. Далер Умаров, имконият метавонад барои Отабек Каримов бошад. партов тӯб ба аваз Қамчинов, аммо ин ҳолат бенатиҷа анҷом ёфт. қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. тӯб ба бозӣ ворид мегардад. Муҳаммадшарифи Саидхуҷа зарбаю ба хати ҳамла. ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳи хатлон. ин ҳолатро тавонист Холмурод Назаров бартараф бисозад. Парвиз Ахунов ва Наврӯз Рустамов дар хати ҳамла дастаи хатлон буданд, аммо ягоне аз онҳо натавонистанд ба тӯб соҳӣ бигарданд. чанд дақиқаи дигар боқӣ мемонад дӯстони азиз то хотимаи вақти асосии дидор. ҳисоби бозӣ 1-1. Мухтор Ортиқов аз хатлон ва аз дастаи куктош бошад Окрам Идан муаллифони голҳо дар дидори имрӯза мебошанд. ҳуҷуми дастаи хатлон, имконият метавонад барои Парвиз Ахунов бошад. дарвозабон Холиқов ба Овдин он нафаре мегардад ки ин ҳолатро раф месозад. зарбаю ба хати ҳамла. партовти навбатӣ дар инҷо албатта дарвозабон ба тӯб соҳӣ мегардад. биёед дӯстони азиз бо бозигарони захирави ҳарду даста шуморо шинос бигардонам. бар замиёни бозигарони ҳалакай ба майдон баромаданд. дар дастаи хатлон Саймердин Набиев, Самандар Шарипов, Иззатулло Беҳриддинов, Тоир Артикбоев ва Грез Аслонов қарор доранд. дар ҳайати бозигарони навбатпои дастаи куктош бошанд чунин бозигарон ҳастанд. албатта бар замиёни бозигароне ки ба майдон баромаданд: Муродулло Саидов, Аслиҷон Мансуров, Сироҷиддин Гулмуродов ва Фахриддин Сафарзода. дар дастаи куктош аллакай се тағйирот мушоҳида гардиданд. зарба зада мешавад ба хати ҳамла. ин ҳолатро рафт месозанд бозигарони хати дифои дастаи куктош. партовти Муҳаммадшарифи Саидхуҷа. Муҳаммадшарифи Саидхуҷаро мушоҳида менамоем дӯстони азиз ки ба хати ним ҳимояи дастаи куктош баргаштааст. бозигаре ки дар нимаи аввал дар хати ҳамла бозӣ мекард. албатта дар навриди ҷобаҷогузори ваъдабандии дастаи хатлон ҳарф задем ва агар дар ҳуҷумҳои дастаи куктош ба ҳуҷумҳои дастаи куктош мутаваҷҷеҳ шавем ва назар биандозем, мебинем ки дар ҳуҷум дастаи куктош аз рӯи радабандии 4-3 бозӣ намуда истодааст. қоидаи бозӣ вайрон мегардад. вазъияти стандартӣ ба нафи шогирдони Меҳроб Заҳурбеков. Холмурод Назаров.
партофтиу ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Куктош ин ҳолат бенатиҷа анҷом меёбад. аксҳолуҷуми дастаи Куктош. дар инҷо бояд хатти дифоъ ва дарвозабони дастаи Хатлон ин ҳолатро рафт бисозанд. ва ҳамин тавра мешавад. Новусайбон ки Фатулло Бобоев зада тӯбро аз майдон берун месозад. муваффақ бар он гардиданд ки ин ҳолатро рафт бинамоянд. абдурасул раҳмонов аз ав тӯбро бозӣ ворид кард. муҳаммад шарифи Саидхуҷа ба иштибоҳ ро медиҳад. муҳаммад шарифи Саидхуҷа ва ин ба ҳуҷуми дастаи Хатлон оварда мерасонад. партоф мегардад. имконият барои Парвиз Ахунов. Парвиз Ахунов ба ҷаримагоҳ ворид мегардад. ба дарвоза наздик. имконият зарба ва ин чӣ гуна зарба буд? танҳо худи Отабек Каримов медонаду халос. фурсати 100% голзанӣ дар дақиқаҳои охири дидор барои Отабек Каримов. ба миён меояд ки ба қадри фурсати ба маълуматда ин бозигар намерасад. партов ба хати ҳамла. албатта рақиб метавонад ҷазо бидиҳад. абдураҳмон зарбаю Абдурасул Раҳмонов. хелеам зарбаи қавӣ аммо ноаниқ. Фатулло Бобоев зарбаю ба хати ҳамла. албатта дар дақиқаҳои охири дидор дастаи Хатлон метавонист ғалабаро ба даст биёрад. аммо чӣ гуна ки шумо ҳам дидед Отабек Каримов натавонист аз як мавқеъ хелам хуби зарбазанӣ ҳангоме ки дар наздикиҳо ҳатто ягон бозигари дастаи Куктош ҳам қарор надошт метавонист пурра тӯбро қабул бинамояд. ба пӯи рости худ тӯбро биёрад ва зарба бизанад. аммо аз чӣ бошад ки бо пӯи чап ки шояд ин бозигар бо ин пӯй на он қадар бозӣ хуб дорад зарба зад ки ин ба Холиқов Баҳовиддин ягон хатар эҷод накард. Муҳаммад Шариф Саидхуҷа дар баргашти тӯб қарор дорад. партов тӯб ба канор ба Абдурасул Раҳмонов. аммо тӯб то ба Абдурасул намерасад. қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. Холмурод Назаров. зарбаю ба хати ҳамла. дар ин ҷо офсайд ба инобат гирифта мешавад. дӯстони азиз, ҳамчунин дар доираи ин давр Регард даст бо Паншер, Истиқлол бо Хуҷанд. ин бозии марказии давр аст ва Барқчӣ бо клуби марказии варзиш Артиш Помир дидор анҷом медиҳанд. Парвиз Ахунов. ҳуҷуми дастаи Куктош. тавассути маркази майдон метавонад идома ёбад. албатта ба канор партов мешавад ва дар ин ҷо офсайд. Абдурасул Раҳмонов дар офсайд қарор мегирад. ҳуҷум хелем хатарнок ба назар мерасид, аммо каме аз бозигарони хатти дифоии дастаи Хатлон ӯ ба дарвозаи дастаи шаҳри Бухтар наздиктар буд. вазъияти навбатии стандартӣ ба нафи шогирдони Меҳроб Заҳурбеков. дар назди тӯб Наврӯз Рустамов ва бозам ду бозигари дигари ин даста қарор доранд. Холмурод Назаров ҳам дар ҳамин нуқта аст. аллакай Наврӯз аз назди тӯб дур мешавад ва мебинем ки Холмурод Назаров дар ин ҷо партоф менамояд ё худ ҷониби дарвоза зарба хоҳад зад. партофтиу ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат барои дастаи Хатлон. зарба ва дар ин ҷо ҳам офсайд ба инобат гирифта мешавад. ба ихтиёр Қаландаров дар ҳолати нобузӣ қарор дошт. ҳамлагари дастаи Хатлон, дӯстони азиз, Наврӯз Рустамов бо 3 голи задаи хеш умуман дар қатори Шериддин Бобоев аз Истиқлол, нишонзани беҳтарини мавсим албатта шумурда мешавад.
албатта ин тану даври панҷум аст, аммо баҳрҳоле набошад ин ду бозигар бо 3 голи задаи хеш нишонзанои беҳтарин ҳастанд то ҳамин давр. 4 дақиқа илова мегардад дӯстони азиз ба вақти асосӣ. чуне ки шумо ҳам мушоҳида кардед, дар нимаи дуввум бозӣ тамоман ба дигар тарз ҷараён дорад. офсайд нест, фурсат барои дастаи Куктош, метавонад зарба бизанад ҷониби дарвоза. Зарба Азизбек Султонов фурсати 100% голзаниро аз даст медиҳад. бубинед ки аз чӣ гуна ҳолатҳо бозигарони ҳар ду даста ба задани гол муваффақ намегарданд ва метавон гуфт ки мушкилоти асосии умуман футболи тоҷик дар ҳамин аст ки фурсатҳои ба амал омадаро дар тамоми зинаҳои футболи тоҷик истифода карда наметавонанд. Чӣ дар футболи наврасон, чӣ дар ҷавонон ва чӣ дар тими миллии кишвар. Партов ба дохили ҷаримагоҳ. ин чизро дӯстони азиз мо шумо албатта дар дидори дастаҳои Истиқлол ва Алайи Қирғизистон ҳам дидем ки чӣ гуна фурсатҳои ба амал омадаро футболбозони мо истифода карда натавонистанд. аммо баҳстоне набошад 3 имтиёзро ба даст оварданд. аммо имрӯз бошад чӣ Хатлон ва чӣ Куктош метавонанд танҳо 1 имтиёзеро ба даст биёранд, танҳо дақиқаҳои иловагӣ ҷараён доранд ва барои дастаи Куктош ин аллакай мусовии савум дар мавсими имсола хоҳад буд. барои Хатлон бошад мусовии нахустин, чунки ин даста танҳо 1 ғалаба аст ва 3 бухти дигар дорад. то ҳамин давр дастаи Куктош бошад 1 ғалаба, 2 мусовӣ ва 1 бухт. ва ин 1 бухти дастаи Куктош дӯстони азиз дар даври қаблӣ ба инобат гирифта шуд ва аз дастаи Истиқлол онҳо шикаст хӯрданд. бубинед ки танҳо аз Истиқлол дастаи Куктош шикаст хӯрдааст. дебютанти мавсими имсолаи футболи кишвар. Партов ба дохили ҷаримагоҳ. Хатлон дар ҳуҷум аст. аллакай ин ҳолат бартараф мегардад. муҳаммад Шариф Саидхуҷа. Партов ту ба хати ҳамла имконият метавонад барои Хатлон бошад, аммо Холмурод Назаров ин ҳолатро рафт месозад. Партов ба хати ҳамла. дастаи Хатлон айни ҳол дар ҳуҷум қарор дорад тавассути канори майдон ва Аваз Қамчинов дар офсайд қарор гирифт. Артур Принц зарбаи ӯ ба хати ҳамла. капитани дастаи Хатлон ин ҳолатро рафт месозад, аммо дастаи Куктош ҳамоно дар ҳуҷум аст ва бозам мебинем ки Насрулло Кабиров бо ишораи даст нишон медиҳад ки бозигари дастаи Куктош дар офсайд қарор гирифта буд. Далер Шомуродов Партов ту ба дохили ҷаримагоҳ. дар баргашти ту футболбози Хатлон қарор дорад. ин Наим аст. Партов ту ба Холмурод Назаров. Холмурод Назаров дар навбати худ ба канор партов мекунад ки ба пиндошти довари канорӣ дар ин ҷо офсайд буд. бозигарони дастаи Хатлон тӯбро боӣ менамоянд. то ҳанӯзам вақт аст барои онҳо. ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ. Наврӯз Рустамов. Партов ту фурсат барои дастаи Хатлон. ва аллакай тӯб аз ҳудуди майдон берун мешавад. Насрулло Кабиров ишора дорад ки ин Партовти кунҷи аст ва лаҳзаи тақдирсозӣ ҳамин дидор метавонад маъз ҳамин лаҳза бигардад, чунки айни ҳол тамоми бозигарони дастаи Хатлон ба ҷаримагоҳи дастаи Куктош мераванд. аз кунҷи майдон Партов хоҳад кард Отабек Каримов ва чуне ки гуфтем метавонад лаҳзаи тақдирсоз барои дастаи Хатлон бошад ва онҳо метавонанд ғалабаи дуввуми хешро дар мавсим ба даст биёранд, албатта агар ин вазъияти стандартиро хубтар иҷро бирасонанд. ягона ғалабаи хешро дастаи Хатлон бар муқобили дастаи Панҷшер ба даст овард. ин дар даври савуми мусобиқоти Лигаи Олии кишвар буд ки Хатлон бар Панҷшер бо ҳисоби 1-0 даст боло гардид. Партов Отабек ба дохили ҷаримагоҳ. зарба ҳам зада шуд ҷониби дарвоза, аммо на ба сӯи дарвоза, танҳо ба ҷониби дигар ва туп аз ҳудуди майдон берун мешавад. Парвиз Ахунов буд ки зарба зад. агар Парвиз Ахунов ҳамон ҳолате ки дар нимаи аввал ба амал омад истифода мекард, албатта бозӣ тамоман ба дигар тарз ҷароян мегирифт. айни ҳол дастаи Хатлон шояд ғалаба ба даст меовард.
аммо ба осонӣ набошад. Бозӣ ба итмом мерасад. дӯстони азиз, ҳисоби бозӣ 1-1 аст. голҳоро Мухтор Ортиқов аз Хатлон ва Окрам Идам бошад аз Куктош ба самара расонидан ва ҳар ду даста як имтиёзиро ба хазинаи хеш ворид карданд. гузориши хешро аз варзишгоҳи маркази шаҳри Кӯлоб хотима медиҳем. дӯстони азиз, бо шумо ин футболро ман Гулрӯз Худоназарзода тамошо кардам. коргардон Фирӯз Бахтибеков. то гузоришҳои мебаъда, хайр ва футболи миллиро дӯст бидоред.